Musa aleyhisselam kalamullah, Allah Teala men tüzme-tüz söyleşken paygambar Allah Teala'ga kayırılıp aytadi: "Ya Allah, meni urmattagançalık, meni sıylagançalık, menin darajamды көтөргөнчөлүк başka birödü dagы urmattayсыңбы? Başka birödü dagы ушунчалык sıylaysыңбы? Meni ушунчалыk sıyladың, ушунчалыk urmattadың, men menen tüzme-tüz сүйлөшүп жатасың. Түз эле доошуңду мага угузуп жатасың. Meni menen гана сен tüzme-tüz сүйлөштүң. Başka birödü dagы ушунчалык урматтайсыңбы?" Деди эле Allah Teala жооп кылып айтат: "Ey Musa, menin ушундай пенделерим бар. Аларды акыры кыяматта жаратамын. Алар Muhammed'in ümmeti. Men аларды seni урматтагандан дагы жогору урматтайм. Seni сыйлагандан дагы жогору сыйлайм. Ey Musa, men азыр сени менен сүйлөшүп жатам. Экөөбүздүн ортобузда 70,000 hijabın. 70,000 parda var deydi. 70,000 parada var. Men Muhammed'in ümmetini Ramazan ayı menen urmattadım. Ramazan ayı menen sıyladım. Kaysı öpende Ramazan ayında oroza karmap, erinderi ağırsa, açkalıktan tüsleri özgürse, oğuz açar uçunda dua kılsa, 70,000 paradаны alıp salıp oşanı menen süylöşem deydi. Oşanı menen süylöşem deydi hürmatlı toğan.